Autentična domaćinstva u Drenči prepuna su detalja koja odaju mirni seoski ambijent stoljetne opstojnosti i posebnog načina života kojeg niti jedna novotarija ne može narušiti. Tako smo posjetili Anu Stjepić. Ana dane krati provodi ih na stanu starijem od 100 godina, na kojem i dan danas nastaju tradicionalne hrvatske nošnje i odjevni predmeti karakteristični za drenački kraj. Prvo to je moja majka radila, isto i njena majka koja je naslijedila, pa sam onda i ja radila. Kad sam imala svojih možda 15 godina počela sam to raditi. Sada sam opet nastavila dalje, tako da imam snaju koja hoće da nastavi taj posao. Djeca su sva voljna da nose. Ja mislim da će to tako i da ostane još dugo. Znači ovo nije ona jedna tužna priča, nema ko nastaviti? Nije. Baš za sada nije. Ja mislim da će to trajati još baš 100 godina ovdje na ovome kraju. Ima nas i dosta, nisam samo ja, ima još u selu žena koji rade to. Dakle, tradicija u Drenči se jako dobro drži. Jako fino. I sve što koji dan sve se više iznosi iz starine. Šta na stanu pravite? Evo na stanu pravimo recimo sve od tkanice, beza, peškiri, čemberi, ovo to se sve radi na stanu. Se čupa, radi i to je to. Koliko je star ovaj stan? Ovaj stan ja mislim da on preko 100 godina. To je moja baka dobila kad je se udavala, njoj je njena svekrva to poklonila. Onda moja baka poklonila svojoj snaji, to je mojoj materi, moja mati dala meni. Jedna od najstarijih stanovnica Drenče je Milka Brčina, rođena davne 1923. Neovisno od godina, naša sagovornica i dan danas bez problema čita, veze, plete. Jedna ste od rijetkih koja je prvi razred škole završila za pola godine. Za pola godine, jesam. Kako? Pa kako, došli su, učitelj tako došao i da idemo mi ovi 23. godište. Mi smo išli ženskare, nisu htjeli ljudi da šalju, nisu. Aj ne treba, i moja je baba meni vikala, ne treba u škole, a treba meni. Meni je pomoglo, ja svoj život kakvi sam preživila, hvala dragom Bogu dobro da nisam nikad bolovala, kak teško bolesti. U ta doba nekad, s početka 30. godina prošlog stoljeća, nisu baš svi išli u školu, jel? Nisu, pa nisu. Ko je išao žensko, ko je ćeo poslati žensko, to je rijetko bilo. Bilo je nas 1, 4, 5. Pomrle su to sve, ja sam još živa tu. Postojala je škola u Drenči u to doba, jel? Tada je ona počela prvo da se uči. Nije bilo, moj otac učio, valjda on je u vojski jamđam jedan. Oni su u vojski naučili se kako da... Mnogim stvarima, da. Ja, tako. Recite mi, kakav je život u Drenči, čime se vi bavite? Ja? Da. Evo čime se ja bavim, radim i zemlju sam radila dok sam mogla, pa i sad mogu pobrice. I sad ja poprice svoje uradim i imam papriku, imam paradajz, sve što god treba. Vitalni ste, čemu se to ima zahvaliti, šta to jedete, šta to pijete, pa i čitate i pletete? Domaće svoje, ne daj Bože ja da ne znam još čitat, ne znam kako bi probacivala dane. Šta čitate? Pa čitam sve što god ima, to god mi donese tko kakvu knjigu, čitam. Kad počnem dok je pročitam, ne, prekinem onda opet kad. I pletete? I pletem i reklam i vezem, evo. Ova slika, vidiš, eno. Ovo sam počela
drugi. Hoće da se uda, hoće da se oženi, bude mjesec, dva, rastane se, ode ono sebi čitam i u tim knjigama šta se deši. A ja nisam znala, u nas prije nije to bilo. Kako je bilo? Pa moralo se poštivati, svekar i svekrva, od oca se otišla, nema se kud vraćati. A danas ima, kaže roditelj, ako mora, ako ne mora, hajde ti meni i eto. Jel tako je, teretna nije? Pa druga vremena, baka. Pa je druga vremena, ali prije se poštivalo i nije se moglo, udala sam se, vraćat ću se. I doći i otac kaže, aj ti mene, a ne, prije nije bilo, otišla si i gotovo je. Ivo i Ana Brčina u braku su ravno 58 godina. Ivo 1931. i Ana 1935. godište. Bračne zavjete davno dali i nikada ih izdali. Žive u autentičnom ambijentu nekih davnih vremena i kući sagrađenoj 1917. godine. Mjesto življenja uvijek i oduvijek bila Drenča i ova prizemna kuća koja se vremenom samo osvježava bez primjesa novog i drugačijeg. Dvorište je mjestom neobavezne priče. Recite mi, šta možete reći sad vas dvoje više i nešto novo poslije 58 godina braka? Znaš šta imamo reći novo? Rekao sam sad malo prije, jel to vi snimate? Da. Imala smo u braku 2 sina i 3 kćeri, znate. I od njega smo dobili podanici i poženi, od njega smo dobili 10 pravunčadi. 10 unučadi, a 9 pravunčadi. Ja, E tako. 9 pravunčadi. Brak ko brak. Jesi ti u braku? Ja. I sve na pameti. Gledao sam jedan puta ovu televiziju u Beogradu, kada je baba i djed, ima isto 60 godina. U braku kaže, ma znaš, djede, brak za gužvaša u toku dana treba se pomjeriti, znaš. Kaže, djede, treba se govoriti, mi smo tako i kod nas bili. Nije bilo neke kožove, da kaže, hej, majek, šta ja znam, znaš. Malo neko mora biti voda, a neko vata. Mi smo cijeloga života, tako da smo cijelo vrijeme, nismo ni jednoga dana bili, danas, mislim, dan i da mi šutimo jedno od druga. Ja. Samo, jesmo se pririječili, sad se pomjerimo. I tako, cijelog života. I tako da smo tu dječicu odgajali, Petar i ja. Jedino je posljednji mi sin, najmlađi, on je završio rudarsku školu, ovdje svako završio 8 razreda, ušli možemo svi hoćemo dalje. Kraj nekadašnjeg ratnog puta koji je povezivao Breške i Drenču nalazi se lovačka koliba lovačkog društva Vjetrenik Šibošnica Čelić, lovačke sekcije Šibošnica. Kao i uvijek, lovci veseli i spremni za druženje i lovačke specijalitete. Ona se sastoji iz 3 mjesne zajednice. Navioci, Šibošnica i Drenča. Mi se sad nalazimo ovdje
na dijelu Majevice zove se Glibine. Ova naša koliba lovačka na Glibinama. Naša sekcija broji 52 lovca iz 3 mjesne zajednice. Znači ima nas iz Nahvioca, iz Šibošnice i iz Rijenče. Ova naša koliba je na nadmorskoj visini negdje oko 350 metara. Nije ona na vrhu Majevice, ona je malo niže. Naše lovno područje je velike širine i veliko prostranstva, tako što mi, samo naša sekcija pokriva 60% lovišta cijelog društva. Znači, ide od Grede, Zeleni kamen, Stublić, Brezje, Nahvioci, dio Miladića, Žunovo, dio Lukavice, dio Pipera i Visori. Cijele to područje, to je velika širina. Na tom našem području imamo dosta divljači, jer je dosta nenaseljeno područje, što divljač odgovara. Dragi moje Zrenčanke, kako ste se umorile? Ja vam se zahvalio ispred mjesne zajednice što ste se potrudile, što ste tako dobra jela iznijele da televizija Tuzlanskog kantona ima... Hvala kuma, ja bih vas sve pozdravio. Hvala. Preko satelita, letki dana, zakočil kita, letki dana, zakočil kita. Evo ovako, sad kad su se tako lijepo pozdravili, ja ću onako sa ove profesionalne strane malo pogledati na ovom stolu. Imamo li možda nekih jela koje do sada nismo imali u emisiji Na selu na sjelu? Naravno da predstavljamo tradicionalnu bosansko-hercegovačku gastronomiju, kulinarsku ponudu starih nana, starih baka, sve ono što sada ne vidimo nigdje, ni u jednoj samoposluzi. Pa sam dobio instrukciju da ovdje imamo jedno zanimljivo staro jelo. Šta je ovo? To je čurta. Neko kaže čurta, neko kaže mekokora, neko kaže i sumuj kako ćeš da znaš. Od čega se sastoji? Čurta. Bunda, kao bunda, ali to je čurta. Oguliš lijepo čurtu, nakocka i siječeš i staviš, prokuvaš. Vam u drugome sudu razmutiš pekmeza, jabukova i malo brašna. I onako kako kuva istreseš i promiješiš i onda saspiješ vam u sud i ono se zgusne. Slatko jelo. Slatko jelo. I to se zove pelte. I zove se pelte. Od čurte pelte. Nije sultija nego pelte. Na staru naše jelo. Evo ovdje ima alva. Možda ne znam da li... Alva, znamo, ali evo imamo još jedno staro jelo. Evo ovako. Šta nam je ovdje na ponudi? Ovdje je pita kolači, slatko jelo. Da? Ali je... Kako se zove? Pita aluša. Kako? Aluša. Aluša? Da. Šta znači to i od čega se sastoji? Sastoji se od prirodnog jabukovog pekmeza. Da? Napravi se sve prirodno. 2 lista staviš na oklagiju i razvaljaš. Staviš jedan list od ozdu, jedan od ozgo.
To se zove pitaluša. A u sredi se stavi... U sredi se stavi ona alva, pečena alva, ali sa pekmezom, nije uopće bez šećera, samo ovo je malo ukras. Što su prije bake pravile, pa malo oni majati čudni, pa malo oni gorkunu, samo da. Ajde vidim iznenađenje.